Dobar dan i dobrodošli na još jednu epizodu ZKT druškanja. Zahvaljujemo se knjižari Vuković-Runjić što nam je ustupila prostor u kojoj smo snimili današnju epizodu. U duhu teme mjeseca hrvatske knjige s nama je danas prevoditeljica Katarina Penđer. Evo, pozdrav Katarina, drago mi je što se odazvala na današnju epizodu podcasta. Pa evo, da krenemo lagano, znamo da si prevoditeljica, prevela si isto dosta knjiga, ali prvo da te čujem kako je krenuo tvoj put, znači što si krenula studirati i zašto si odlučila za to? Ovako, ja nisam bila od onih koji su oduvijek znali da će se baviti prevođenjem. Ja sam se oduvijek voljela baviti jezikom na neki način. Na način da razmišljam o vlastitom jeziku ili o tuđem jeziku. U svakom slučaju nešto što ima veze s jezikom, tako da nekako metodom eliminacije sam došla do toga da će to biti neki jezici. U prvom redu hrvatski jezik, jer je to ono što gdje mogu najdublje zaroniti u taj jezik, jer je materinji jezik, pa na drugi način razmišljaš o njemu nego o stranim jezicima. A onda tu je naravno književnost, koju isto tako sam na neki način željela se njome baviti, ne nužno kao prevoditelj, ali u nekom vidu bavljenja književnošću. A kad je došlo vrijeme za izbor studija, onda sam odabrala hrvatski i italijanski koji sam učila u srednjoj školi, kako u Dalmaciji to najčešće bude izbor da se učite italijanski. To nije moralo nužno biti italijanski, zanimali su mene drugi jezici, ali eto, taj mi je bio nekako najprirodniji jer sam ga do tada učila i eto, tako sam krenula se baviti jezikom i književnošću, ne nužno s idejom da ću se baviti prevođenjem, znači prevođenje je došlo kasnije, kada je došlo vrijeme za izbor studijskih grupa, znači za zadnje 2 godine za diplomski studij, kad se treba opredijeliti za nastavnički ili prevodilački smjer, ja sam onda izabrala prevodilački smjer, opet ne nužno s idejom da ću prevoditi, nego da malo o tom učim, da to proučavam, pa što već bude s tim. Za svaki slučaj, da imaš opciju. Da, više me zanimalo to nego ovi pedagoški predmeti, znači nastavnički smjer, u svakom slučaju su mi ovdje bili zanimljivi predmeti, pa rekao idem ja to, pa ćemo već vidjeti šta ćemo s tim. I onda sam nekako shvatila da zapravo je prevođenje najbolji način da čovjek objedini sve to što sam rekla, dakle bavljenje i jezikom i književnošću, bavljenje jezikom na način da možeš putovati kroz prostor i vrijeme, znači da možeš zaroniti u jezik i u neke dublje slojeve i da možeš razmišljati o tome kako se proizvodi značenje u stranom jeziku i na vlastitom jeziku, a ujedno se baviš i književnošću. Tako da je to prevođenje bilo nešto gdje mogu objediniti zapravo sve što me zanima, a mislim ono su bili ti sasvim prozaični razlozi da trebalo početi nešto raditi kad završiš ovaj studij. Bilo bi lijepo, da? Da. A kako sam završila prevodilački studij, onda sam i dobila odmah i posao u jednoj prevodilačkoj agenciji, dakle to nije bilo bavljenje književnošću nužno odmah, nego raznim drugim vrstama prevoda koji su isto bile jedno vrlo korisno iskustvo. Znači, ja sam se tu bavila tehničkim prevodima, pravnim svim mogućim vrstama tekstova i to mi je bilo isto vrlo zanimljivo i mislim, nije bilo nemoguće da se nastavim i tim baviti, ali nekako je uvijek bilo ideja da bi se bavila ipak radije književnošću ako mi neko da za to priliku, a što je najčešće teško kad si mlad, treba neko vrijeme da se neko sjeti da ti priliku povjeriti cijelu knjigu. I onda nije to baš odmah došlo, ali eto s vremenom je došlo i onda sam nekako se opredijelila za književne prijevode, a ovi neknjiževni su malo pali u drugi plan i s vremenom sam jednostavno se morala odlučiti, ne svaštariti više i počela se baviti isključivo književnošću. Super, evo, možeš li se sjetiti koja ti je bila prva knjiga koju si prevala? Jesi li ti dobila tu ponudu ili kako je to, kako si došla do toga zapravo? Zapravo sam prvi prijevod nisam radila sama, nego u suradnji sa jednom kolegicom pokojnom, koja je ponudila da to napravimo zajedno. Naprosto u tom trenutku je se mi učinilo da ne može to stići i da ne može to pokriti sam, pa mi ponudila da napravimo zajedno, ja sam to pristala, lijepo smo surađivale. To je bila Carica Sisi. Carica Sisi je njezina biografija, došla su knjigu. I onda nakon toga su mi ponudili moje samostalne prijevode, znači to je bio David Levitan, Svakoga dana i Margaret Atwood za Istu izađu kuću, onda sam dobila priliku da to samostalno napravim.
valjda je to ispalo dobro, pa sam onda dobila i za sljedeću, tako nekako to krenulo. U tom slučaju uvijek neko se mora naći da te se sjeti, da ti ponudi, to je često pitanje nekakve sreće. Nažalost je to tako, rijetko je to da sad ti možeš baš sam doći s nečim i reći ja ću to prevesti, biste li vi to meni dali. Jednostavno se izdavači se nekad neće odlučiti na to, neće se odvažiti na tebe da povjere to nekom mladom i neiskusnom. I onda nekad vrlo dobri prevoditelji ne dobiju priliku za nešto. Tako da je jako važno da ti neko pruži tu priliku, to je vrlo, vrlo bitan moment u životu svakog mladog prevodioca. Danas je to nešto lakše, jer danas postoji, na primjer, i u društvu prevodilaca imate radionice, postoji prevodilački studij, ja sam već završila prije nešto godina, su jedva i postali prevodilački studij, tako da ste vi zapravo dolazili u doticaj s prevođenjem tek kasnije nakon studija. Danas je to nešto lakše, postoji način da se prije dođe u svijet prevođenja nekako, ali u svakom slučaju te prve prilike su jako, jako važne. Znači, da vam neko da priliku, da se oprobate, to vjerojatno ti prvi prevodi neće biti najbolji, ali da vam neko da priliku da krenete nešto raditi, da vježbate, da se učite, da pečete zanat. Da ne smijete ih, znači, prokockati onako i... Da, to je jako važno i to je teško. To je teško jer je to težak i zahtjevan posao, a vi morate briljirati odmah u prvoj prilici i sad molit Boga da nešto ne pogriješite i da vam neko ne uzme priliku drugi put. Mislim, to nije jednostavno sam slučajno. Znači, evo, dobili ste tu priliku, znači imali ste tu knjigu koju ste sada zajedno sa kolegicom predali i nakon nje onda znala si da ćeš to nastaviti raditi. Jesi li onda već postala samostalna prevoditeljica, to jest jesi li onda otvorila obrt ili kako je to izgledalo? Ne, ja sam onda... znači prije... onda sam radila dalje, paralelno još uvijek sa drugim prevodima, znači nije odmah to bilo, ali na to ide jedan put koji ide, znači prijavite se za društvo prevodilaca, pa vas tamo prime ako su ti prevodi dobri. Sa tom preporukom onda možete u zajednicu samostalnih umjetnika, znači to je jedan proces koji potraje neke 2-3 godine, nikad to baš ne bude brzo. I onda sam tek 2021. zapravo tek postala samostalna prevoditeljica, jer sam tad primljena u zajednicu umjetnika, pa sam onda zapravo prevoditelji koji su članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika imaju samostalnu djelatnost. Znači ne obrt, nego samostalnu djelatnost, vi dobijete potvrdu od zajednice samostalnih umjetnika da vaš rad predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i s time vi onda imate pravo. Znači, ako je samostalna djelatnost, može to biti i obrt, neki rade i preko obrta, neki rade to i kao sporedno zanimanje. Znači, nisu svi prevoditelji, nije svima prevođeni jedino zapravo zanimanje, meni jest, ja sam jednom kojima jest, nije svima. Tako da, eto, tako nekako je to nekao moj put, znači, polako, jako to sporo ide zapravo iz početka, to uglavnom ne ide brzo, znači, ako nekako se tu isprofilirate, napravite, imate neke reference, pa vas nekom na temelju toga dalje zove i tako. Ali Pahulja s njega se kotrljala konstantno, tako da stabilno i prema većim projektima. Tako to nekako ide, da, nije lako početi, ali s vremenom nekako se to onda krene odvijati s nekim svojim tokom i onda ide lakše. Dobro, a znači onda samostalno si, znači u samostalnosti djelatnosti, radiš od doma onda i kako sad to izgleda? Mislim, svi nakon pandemije puno ljudi počeo raditi od doma i nekima se to svidjelo, ti znači već i duže vrijeme radiš oduvijek. Oduvijek, zapravo. Imam jedno to iskustvo rada u uredu, godinu dana, ne ponovilo se. Meni je oduvijek odgovaralo da imam svoj ritam, da radim od doma, mislim to je, ima svoje prednosti i nedostatke, svi su ih upoznali sada u pandemiji. Možda su neki shvatili da mi koji radimo doma ne sjedimo doma na toplome i lijepo, nam je nešto stvarno i radimo. Mislim, imate ta percepcija da doma se ne radi, doma se lijepo ti je. Pa treba speglati, treba napraviti ručak. Da. Mislim, to je zgodno, to je jedan zgodan moment da čovjek je doma i onda može onako otići se napraviti ručak kad je gladan, a ne čekati 6 popodne da ruča. To je zdravo. Mislim da je to zdravo da čovjek može lijepo sebi te neke stvari posložiti tako da nije ograničen time da mora jest kad stigne i tako, mislim da je to dobro, ali ima svoje nedostatke, da, mislim nekad je jako teško se disciplinirati.
niko drugi zapravo nema obzira prema vama, nije da briga što je to vaše radno mjesto, mislim, ne treba se ni ticati, ali to je vaš problem što je to vaše radno mjesto, ali ako susjed buši zidove, mislim, Bože moj, što njega briga što vi radite, a vama je deadline i morate nešto završiti, ali ne možete se koncentrirati, tako da to jesu neki problemi. Da, lijepo je kad se ne moraš ujutro dignuti i izaći na hladnu cestu i voziti se na poslu, jesu neke prednosti, ali kažem, ima i puno nedostataka taj rad od doma, tako da mislim, osim toga vi morate se sami sebi pribavljati svu opremu, znači kad ne znam, pokvari se nešto, onda je to samo vaš problem, plaćate si svoje režije i tako, svojih nedostataka, ali to je nešto na što sam ja navikla i nešto drugo mi sad posebno nezamislivo uopće. No. A i većinom sam čuo od ljudi koji su radili od doma, zapravo svi misle to, neću ja puno raditi, onda na kraju ispuni da još duže rade, jer nemaju taj dojmo vremena, jer misle da su doma cijelo vrijeme i onda skužava već 6 sati, a moram još samo ovo dovršiti, još samo ovo. Pa imaš li ti takvih problema u smislu, kad prevodiš nešto, sigurno imaš neki rok, pa onda znaš li zapeti malo jače, pa kako izgleda taj sami proces možda rada? Ima dana kad se desi da nešto drugo obavljaš i ne snimaš uopće ništa raditi. Kad se nešto posloži potpuno krivo i onda ništa ne snimaš, treba negdje nadoknaditi, jer mislim nekakav taj rok se odredi tako da ti računaš da imaš toliko i toliko dana, ćeš toliko i toliko raditi, ako se tu nešto sad posloži krivo, treba to negdje nadoknaditi. Dakle, jednostavno ne može se desiti da ti nisi obavio svoj posao pa će ga neko drugi ili će se on sam. Ne, ti ćeš morati to platiti, ćeš to ako jedan dan zabušavaš, ti ćeš to platiti sutra dan. A jel plaćaš možda neke penale, recimo ako ti rok tipa 4 mjeseca pa onda produžiš na 5? Postoji predviđena mogućnost za to. U praksi najčešće će izdavači ipak biti tolerantni ako to nije stvarno nešto previše. Ako ne prekardašiš stvarno previše ili ako nisi neodgovoran, mislim najčešće ćemo se dogovoriti da javiš se pa kažeš ne stižem, malo ću produžiti rok i to sad, s obzirom što je jako dugoročni projekt i onda mislim 15 ili 20 dana nije sad tragedija, ali ipak moraš biti odgovoran prema tim rokovima na koje si se obvezao. Mislim, u tom lancu zapravo onda krene lančana reakcija. Znači čekate lektor, čekate urednik, čekate grafičar, čekate tiskara, čekate knjižara, znači ne možeš jednostavno neodgovorno da svi ti ljudi iza tebe ne dobiju to na vrijeme, a isto tako se desi da ti sve napraviš na vrijeme, a onda neko drugi iza tebe to ne napravi na vrijeme nekih situacija. Ali u biti, da, moraš biti odgovoran prema tim rokovima i onda, kažem, da, ima dana kad radiš puno, ima dana kad radiš manje. S vremenom shvatiš da nije dobro se forsirati, jer da to dugoročno iz toga ne može ništa dobro izaći. Dakle, da ti možeš teoretski raditi s danima po 10-12 sati, ali onda u nekom trenutku počneš padati kapaciteti. Sve što radiš, shvatiš da zapravo radiš bez veze, jer da ćeš to morat poslije popravljati i da žali Bože uopće što tu sjediš za tim i trudiš se to raditi kad to ništa valja. Tako da je onda najbolje ipak probati naći nekako neku mjeru da radiš svaki dan pomalo i da to bude nekako normalno radno vrijeme. To je rijetko baš punih 8 sati efektivno. Ono je možda 6 ili 7 sati efektivno, ali onda postoje nekakve, ne radiš sa jednakim intenzitetom. Znači nije isto kad si u ovoj fazi dok još prevodiš, dok radiš nekako istraživanje, pa kopaš po nečemu, pa čitaš to za sobom i tako. Da ovisi u kojoj si fazi tog rada, onda možeš raditi više ili manje, ali nekako to je nešto što najčešće na početku je teško se tu naći mjeru, ali s godinama tu shvatiš da jednostavno sve što radiš prekomjerno, da će se to vratiti, da to nije dobro. Znači da moraš neku sredinu i mjeru tu naći, ali da, to radi od kuće onda malo komplicira nekad i da, taj problem s radom od kuće što se ti nemaš ovaj rez kad si ti izašao s posla i više ne misliš o poslu, nego si ti stalno negdje tu, to se protegne onda cijeli dan. I ti imaš cijeli dan to opterećenje da si ti i dalje u tome na poslu si. Ja? Tako da nekad nije loše to malo na nekakve etape dijeliti. Tipa, ne znam, odradiš 3 sata ujutro, onda ću otići u šetnju, pa ću skuhati ručak, pa ću 3 sata popodne, pa ću, ne znam, sat vremena nešto, otići na jogu, pa ću onda još 2 sata, nekako nije dobro kad se to rasteže bez nekog plana i programa, jer onda se to može pretvoriti da se od jutra do mraka u nekom razmišljanju da radiš, a efektivno ne radiš. Evo, baš sad razmišljam, kako to kažeš, znači,
kako prevodiš. Neke su knjige dobre, možda neke su loše, pa onda nije se da možeš svaki put birati, ali recimo onda dok si u tom cijelom procesu, jel ti se često dogodi da ti bude toliko fascinantna knjiga, pa da često razmišljaš o njoj, da te povuče baš onako, jer opet jedna stvar je dok mi čitamo knjigu, a druga stvar je dok je treba prevesti, vi ipak morate biti kao prevoditelji ipak u tom svijetu, ja rekao, onako, taj dublje, da. Bude to nezgodno da kad te zanima šta ima dalje, a onda moraš ići spavati, završio si radni dan, ali ovisi o tome da čitaš knjigu prije ili ne. Neki prevoditelji to rade, neki ne. Ja sam od onih koji ne pročitaju cijelu, nego pročitaju onako jedan veći dio, da mogu imati neki pregled nad svime i neku strategiju smisliti kako ću prevoditi, ali ne pročitam kraj, da znam, da se ostavim malo iznenađenju nekoga. S tim da čak i kad je pročitaš, drugo je kad radiš na njih. Opet nije isto. Ti počneš vidjeti nešto posve drugo. Znači, to uopće nije ista razina čitanja kad kreneš to prevoditi. Ti naravno, dok čitaš neku knjigu, ti se čini da to sve ćeš smisliti lako i nije to problem. Tek kad dođeš do toga, onda je to baš tako jednostavno kako to meni izgleda. Tako da to je jedna druga razina razmišljanja o toj knjizi i nešto što je možda zanimljivo, nije jezično izazovno ili nešto što je posve nezanimljivog sadržaja, može biti jezično jako izazovno, tako da ja uvijek kažem da ja knjige koje su mi jako zanimljive i intimno, da ja njih radije čitam nego prevedem. Ne moram se ja prevesti, mogu nešto neki drugi prevesti, pa da to ja uživam u njihovom prevodu, a ja mogu o tom razmišljati na neki posve drugi način. Tako da, prevođenje knjige je jedna druga razina obudljivanja. Čitanja i uživanja u čitanju, ali uvijek kažem da ne smije ti se dogoditi da ti prevođenje ubije radost u čitanju. Znači, ne smije se dogoditi da si previše u tome da si samo u tom prevođenju, a da onda više ne uživaš u čitanju. Moraš uvijek imati vremena i za čitanje, da budeš običan čitatelj koji ne prevodi, koji ne traži odmah u knjizi šta će prevesti, kako će razmišljati o tome, nego da naprosto čitaš ko čitatelj, uživaš u tome, da je to nešto što ne smije se dogoditi da ti prevođenje obuzme sve i da ne ostane mjesto za tog čitatelja. To neka zdrava mjera u svemu, pa onda da te... Da, jer to se događa ljudima. Na kraju čitaju samo knjige koje prevode, za drugo nemaju vremena. A to se nikad ne smije dogoditi. Mislim, čitatelj uvijek mora imati svoje vrijeme, a ovo drugo je posao. Da. Evo, baš sam se zapravo htio malo vratiti, ali smo baš lijepo smo nastavili dalje razgovor. Zapravo, znači, završila si talijanski, hrvatski također, tako da, znači, prevodiš sa talijanskog, sa engleskog, ako se ne varam isto, i sa kineskog. Pa malo više me zanima nešto o tome, jer mislim da nemamo baš puno ljudi koji prevode sa kineskog ovako na hrvatski. Nažalost nemamo, imamo dosta ljudi zapravo malo ljudi koji prevode s kineskog, neke druge vrste tekstova, toga nešto ima, ali da, književnost je jako malo i mislim jako se malo uopće prevodi s kineske književnosti kod nas. Da, ja sam završila dakle svoj studij. Prvi hrvatsko-talijanskog počela već raditi i onda sasvim slučajno, neplanirano se upustila u studiranje kineskog. Ja ne znam uopće kako bi sad ja to rekla. To nije bila nikakav plan, nikakva strategija, ništa. To je ispalo posve slučajno. Idem ja tamo malo vidjeti kako je to. Bože, pa mislim, neću valjda sad studirati. Završila sam faks i nemam sad vremena za to, ali jednostavno mi se to svidjelo. Malo po malo i onda se zatekneš da nema natrag sad više. Kad sam sad već došla do ovdje, pa neću natrag sad, mislim, tako da, eto, to je spalo posve neambiciozno. Jako veliku ulogu u tome je imala pročelnica katedre za sinologiju, dakle mi nemamo još uvijek, odnosno od iduće godine ćemo imati puni diplomski studij sinologije kod nas, nego smo imali takozvani slobodni studij, tako što su prije bili, mislim tako bio švedski i portugalski. Dok nisu postali puni studij, tako su i oni imali taj put, dok nije bilo dovoljno zainteresirani da to bude puni studij, onda je to bilo tako i tako sam ja to upisala na nagovor tadašnje, još uvijek zapravo pročelnice Ivane Buljan. Znači ona je imala veliku ulogu u tome, ona je išla svijetom i misionarila i zvala ljude da se tamo upišu. Ja sam bila jedna od njih koja je nagovorila i na tom sam joj zahvalna. I onda sam odradila te 3 godine studija, nisam diplomirala, nisam dobila tu diplomu, ostali su mi neki ispiti na kraju, došla je pandemija i onda mi se to nije dalo online više polagati, ali sam odslušala, znači sve te kolegije
jezične kolegije, jezične vježbe, filozofiju, književnost i tako dalje. I onda su se desile neke knjige koje trebalo prevesti s kineskoga, koje nije imao ko, jer kod nas jednostavno nema ljudi koji prevode s kineskog. I onda je bilo, šta ćemo sad s tim, mislim, jesam ja spremna za to, mislim, naravno da nisam, uopće nisam ni sad spremna za to, ni čujte Nikad nisi spremna za to. Ne, nikad neću biti spremna za to, ali probam pa. To je zdrav stav da uvijek onako, malo s oprezom ideš pa... Da, mislim, tako je bilo i sa svim drugim mojim prevodima, za sve sam ja rekla, ja ovo ne mogu, mislim, kako, a nekako onda to napraviš, mislim, nema druge. To je, s jedne strane moraš tako, a s druge strane, mislim, ne znam, ako čekaš da to neko drugi, onda pitanje šta će se desiti, a ako stvarno nema niko drugi, a dobro, ja ću, mislim, baš niko se drugi ne nudi, tako da eto, tako je to ispalo i tako sam se upustila u prevođenje kineskog, a to su za sad zapravo 2 knjige, samo nije to sad neka bogata karijera, mislim, prevođenje s kineskoga, to su knjige Cešina, trilogija, koje su povelike, pa mislim su debele kao 3 druge knjige, ali mislim to su zapravo 2 knjige, još jedna je u planu, tako da evo, mislim, ja bih rekla da sam ja u povojima zapravo prevođena s kineskoga i sve skupa je to u povojima, ali evo, mislim, nešto moramo krenuti s tim. To su SF knjige, Mračna šuma, ali tako, i ova treća... Mračna šuma i treća Kraj smrti. Znači, dobre su ja sam evo, da budem iskren, prvi dio sam pročitao Problem triju tijela i izvrsna je stvarno onako u moru američkih SF-ova, onako baš je osvježenje pročitati kineski neki, da ti malo da drugačiju perspektivu, ja vjerujem da će onda i drugi, treći da su isto izvrsni. Mislim, to je jako zanimljiva trilogija. Ona je možda neki kritiziraju da možda stilski nije jako izbrušena, da je to sve jako široko potezno, ja se mogu s tim složiti. Ali to su takvi nevjerojatni uzleti imaginacije da je meni jasno da je to pisac koji naprosto tako piše, da on tako široko potezno to vidi i piše i da njemu se zapravo u te detalje, on ne može on se u te detalje toliko puštati jer on ima neku drugu vrstu širine tu koju on mora obuhvatiti, tako da meni su da nevjerojatne su te knjige zaista. Isto, to je prvoj knjizi, mislim da mi je morao sam googlat par puta te izraze, ima dosta fizike i svega, tako da je dosta onako... Da, to je stvarno, mislim, ona je pristupačna, recimo, širom krugu čitatelja, ali opet neko znanje, ipak elementarno fizike podrazumijeva, tako da se treba ipak uputiti. A zanima me, evo, znači, prevodila si sa talijanskog, sa engleskog, sa kineskog, onda postoji li neka razlika između te 3 književnosti u smislu, recimo, koliko se možda kineska razlikuje, možeš li, recimo, dok kreneš prevoditi sa kineskog, da ćeš očekivati nešto drugo, da se možeš drugačije možda pripremiti u odnosu na engleski ili talijanski? Mislim, razlike su ogromne zapravo, a mislim, razlike su između talijanskog i engleskog i bilo čeg drugog, mislim, imaš nekakve te specifičnosti, s tim da s kineskim kao prvo nekakav horizont očekivanja moraš podesiti i prilagoditi na nešto posve drugo. Moraš zapravo se pripremiti na to da su nekakve njihove konvencije, uzusi u književnosti posve drugačiji, znači da to moraš doneti nekakve odluke, da to prilagodiš čitatelju, da mu to bude prohodnije. Isto tako bude problem sa tim verzijama kineskim koje su, oni računaju na to da mi ovdje neke stvari malo drugačije vidimo, pa one to prilagode za nas. Znači to je u neku ruku već pisano s idejom da će se to prevoditi, da je to za zapadnog čitatelja, ali nekad i ne i onda vidiš te razlike, znači da već postoje razlike recimo u engleskom izdanju i kineskom, jer je već prilagođeno za zapadno tržište. A na engleskom već. Da, tako da oni računaju na to da mi imamo neka drugačija očekivanja i onda prema tome oni to prilagođavaju, tako to je sve nešto što treba uzimati u obzir kad se to prevodi. To je isto dok si pričao prije isto za hranu isto kinesku, da je prilagođavaju zapadnjacima, je to asocijacija. Da, a mislim isto što bismo i mi radili iz naše perspektive, kad mislimo da je nekom nešto neshvatljivo, nerazumljivo, strano, onda nekako bismo to prilagođavali za strance. Iako oni imaju tu jednu zapravo jedan stav da mi ne razumijemo ništa.
Znači, oni zapravo počinju od toga da mi ne razumijemo ništa i onda već u startu oni to prilagođavaju jer da ne kompliciramo. Tako da ima nekad i toga, a nekad skoro i ne razumijemo. Mislim, tako da nam i treba prilagoditi. Mislim, ima i tu nešto. Tako da, da, treba računati s tim nekim konvencijama nekad. Dobro. Imaš li nekakve zanimljive možda anegdote vezano za prevođenje sa kineskog, recimo, ili ako si bila možda u komunikaciji sa kineskim ili nakladnicima ili direktno sa piscima, ovako, nešto što ti je bilo ovako zanimljivo, možda kulturološki ili tako nešto? Pa ne znam, ne pada mi sad ovaj čas na pamet, ali evo, nisam upoznala recimo gospodina Liu Cixina kojeg sam prevodila. To je često pitanje jeste li upoznali autore koje prevodite, njega recimo nisam. Upoznala sam sad kad sam bila u Kini jednog važnog isto kineskog autora, Xi Chuana, kineskog pjesnika. On je jedan jako zanimljiv čovjek, jako zanimljiv pjesnik. On je preveden nešto kod nas, imate ga i u antologiji kineske poezije, ima jedna njegova knjiga prevedena. I onda je, bilo je jako zanimljivo i poticajno s njim razgovarati o nekim tim situacijama. Ne znam, ne pada mi sad na pamet neka konkretna anegdota. Ako se sjetim, onda ću negdje u razgovoru. Da, u razgovoru ćemo negdje doći do toga. Dobro, a evo imaš neke knjige koje bih htjela ovako preporučiti sada, mjesec hrvatske knjige isto, ali čitaš li sad nešto možda zanimljivo ili nešto ti zapelo za oko ovako? Kineske ili općenito? Može općenito. Općenito književnosti. Pa evo sad ovaj čas sam zapravo čitala ne najnoviji nego pretposljednji roman Salmana Rushdija, Victory City. Na tome sam se, to nije još prevedeno na hrvatski, pretpostavljam da će skoro biti. To sam sad čitala. Što sam još imala na umu? Evo iza mene je tu, vidimo, možemo uprt prstom. Zbirke poezije moje drage kolegice Vlatke Valentić. To je nešto što bi ja uvijek svima preporučila. To su zaista krasne njezine zbirke poezije i njezin prijevod Podzemstva Roberta McFarlana. To je jedan autor koji je izašao prije 2 godine, čini mi se da su izašle Gore uma, to je bila knjiga o planinama, a sad imamo knjige o podzemstvu. To je zaista nešto divno što bi svakom preporučila da pročita. Tako je, to mi za sad pada na pamet. Dobro, svakako ćemo obratiti pozornost na to onda isto. Pa evo, sad ne znam ko će gledati, možda ako bude bio netko od mlađih možda gledatelja koji razmišlja možda ako imate afinitete da bi se htio baviti prevoditeljstvom, imaš li kakav savjet možda za njega? Puno njih. Da, prvo to je jedno divno zanimanje, teško zahtjevno, ne uvijek najbolje plaćeno, ali jako oplemenjujuće i to je zapravo, pa ja nekad stvarno kažem ja radim najbolji posao na svijetu. Sa svim njegovim nedostacima, nekad stvarno sjednem i kažem Bože, ja radim. Tako da, eto, to neka bude neki nagovor pod broj 1. Pod broj 2, čitati, upijati, čitati i raditi na svom materinjem jeziku prije svega. To je ono čemu mladi često griješe, da polažu pažnju na strani jezik, da idu na tečajeve u škole, tako da bi usavršavali strani jezik, ali za prevođenje je važnije znati svoj jezik. Znači ono što mi radimo je da mi prevodimo na svoj materinji jezik i tu je ono gdje se mi moramo najviše usavršavati. Znači, ima tih zgodnih anegdota. Sad povodom mjeseca hrvatske knjige bila je kolegica Ana Badurina, predsjednica našeg društva prevodilaca i poznata prevoditeljica, je bila u jednoj školi. Imali su neku malu radionicu književnog prevođenja sa kikićima malim, znači sa klincima, osnovna škola. I onda me pitala što je za vas prevođenje, što je prevođenje, a jedan je klinac odgovorio to je ono kad se ne možete sjetiti kako se nešto kaže na hrvatskom, a može samo na engleskom. Znači, do tog smo došli da se djeca ne mogu sjetiti kako se nešto kaže na hrvatskom. Znači, ono što je potrebno je da vi uvijek razvijate svoj materinji jezik, ne iz neke neposredne koristi da ćete vi na njemu ovo ili ono, nego s razvijenim materinjeg jezika vi razvijate sve. Znači, materinji jezik je nešto što vam pomaže da vi razvijate i druge strane jezike i općenito mišljenje, razmišljanje, tako da to je nešto na čemu uvijek treba raditi. I treće, probajte, možda da se svidi. Evo, to je savjet mladima koji bi eventualno htjeli. Mislim, nema druge.
možda stvarno završe onda kao prevoditelj kineskog ili japanskog isto. Nije nemoguće i dobrodošli, trebamo vas. Da. A evo da se vratimo malo na Kinu isto, znači bila si nedavno tako privatno si išla u Kinu isto, pa evo baš kako mi isto imamo knjižarske putopise ovako, i to često u knjižnicama, pa malo da mi pričaš o tome ovako, kako ti je bilo tvoje iskustvo, jer mislim da dosta malo znamo o Kini, da se dosta možda filtrira u zapadnim medijima, uvijek onako Kina je loša i to, a sigurno, mislim, nije takva istina, naravno, ali kakav ti je bio dojam Kine? Mislim, ono što me često pitaju, što bude prvo pitanje, je stvarno tamo jedu mačke i pse. Da, mislim, moguće da jedu mačke i pse, ima i toga, jelo si u Europi do nedavno mačke i tako, mislim, ali ne, to je ono što proizlazi iz čistog neznanja i nerazumijevanja. Samo šišmiše onda je, žalim se. Pa, mislim, jedu se razne životinje koje su i meni malo neprihvatljive i neobične, ali to su te kulturološke razlike. Mislim, zašto bi mali slatki pajcek bio manje sladak od maca i peka. To su naše kulturološke razlike, naše navike koje mi volimo gledati kroz nekakve vrijednostne naočale, one nisu uvijek vrijednostno zapravo obojene. Tako da, vlada veliko zapravo neznanje i općenito o istoku i što više znaš, to više možeš cijeniti, više razumiješ. Naprosto nema drugog načina. Mislim, jednostavno moraš proučavati, informirati se, onda će ti neke stvari biti jasnije. To je tako. Mislim, da, Kina je zemlja paradoksa, Kina je zemlja svega i svačega, i lijepoga i ružnoga i puno tog treba znati da bi mogu razumjeti neki kontekst. Ima loših strana, naravno, a te loše uglavnom znamo. Te uglavnom nisu, ne treba ih posebno predstavljati, a ove dobre, to je ono što mi volimo zaboraviti. Moje iskustva su uglavnom pozitivna, Kinezi su jako ljubazni, dragi, njima je gost svetinja, znači stvarno kao stranac ste vi tamo jako dobrodošli i mislim, dapače sad kako su jako dugo bili izolirani i 3 godine uopće nisu dolazili stranci, onda smo im bili malo onako svjetsko čudo, pa su se htjeli fotkat s nama, pogotovo su mu klincima bili užasno zanimljivi, dakle nisu samo oni nama čudni, nismo njima čudni, obrnuto znači. Tako da, s obje strane vlada nekako neznanje i nerazumijevanje, ali oni su s druge strane jako zainteresirani da saznaju o nama, o našoj kulturi, o zapadu. Znači, oni nikad neće zastati na tim predrasudama, oni će pokušati naučiti više i oni jako vole, znači, to zadubiti, naučiti više, jako su znatiženi i otvoreni, to ono što je kod njih lijepo. Da, bila sam u 3 grada, nisam sad jako puno se muvala po Kini, jer da se to ne pretvori u nekako jurcanje svaki dan u drugom mjestu, nego više volim ako mogu na penali malo nešto upijati. Kvalitetnije onako, ali... Da, i ono što mi je posebno bilo lijepo, to je grad Hangzhou. To je jedan stari, manje poznati Kinezima, itekako poznat, ali nama je manje poznati grad na lijepom zapadnom jezeru, koje je zapravo jedno onako... To je ona jedna sličica, kič razglednica, što kako zamišljate kinesko slikarstvo, jezero, pa nekakve vrbe nad njim padaju i tako, to je baš jedna vizura tipična kineska, to je to lijepo jezero, tamo smo bili, Hangzhou, i tamo su polja čaja, to je nešto što je meni prekrasno, jako zeleno, onako. Tako da, evo, to me najviše osvojilo na tom putovanju. A mimo toga sam bila naravno u Šangaju, koji je... Te vizure su, dakle, isto nevjerojatne, 80-katnica, pa do nekakvih prekrasnih parkova u kojima svrkuću ptičici, to je znači jedan grad svih mogućih paradoksa i suprotnosti, tako koji je fascinantan čak i nekome ko nije baš ljubitelj takvih vizura kao što sam ja, koji više voli nekako zelenilo i polja čaja i nešto drugo, ali jednostavno taj Šangaj je toliko nevjerojatan da te mora to zatraviti. Kao azijski New York, tako nešto. Da, to jesu te vizure. Dakle, to je voda, rijeka, pa preko rijeke su nekakvi ogromni neboderi, sve šljašti, sjaji, sve je jako užurbano, puno života. I ono što mene fascinira tamo je ta količina ljudi. I među tom količinom ljudi nema gužve. Jer su oni toliko organizirani, toliko ne vole gužu, toliko se trude da te guže ne bude, toliko im je stalo da
da to sve nekako dovedu u red, da zapravo ti nemaš taj dojam nekakve velike gužve. Mislim, ti vidiš tu ogromnu količinu ljudi. Pritom smo mi sad bili u vremenu kad je tamo, kad su tamo 2 praznika i kad su zbilja svi Kinezi se muvaju negdje. Vidjela sam negdje podatak da je njih 800 milijuna krenulo na put 10 dana. Dakle, oni svi negdje krenu u to doba, jer je to vrijeme, M je jesenski, to ne znam kako bi su to preli, jesenja svetkovina, recimo. To je njihov taj Mid-Autumn festival, odnosno jesenja svetkovina plus dan državnosti, i to se poklopilo i to je bilo 6 dana praznika i to su bile horde ljudi, ali nekako se ta gužva, jako su organizirani i toliko se trude da ti to ne osjetiš. Tako da, to je meni ono što je fascinantno, što ne možeš ostati ravnodušan pred tim prizorima tih gomila ljudi koji oni nekako uspijevaju nekako to organizirati da se to ne osjeti. To je ono što je meni nevjerojatno. Znači HŽ ne bi mogla ići u korak s time, definitivno. Da. Vozila sam se vlakom koji ide 345 na sat. HŽ, evo, ako slušate, učite. Učite na primjeru, da, primjeri dobre prakse postoje, tako da. Da. Htio sam pitati isto, jesi li uspjela otići možda do lokalnih knjižnica tamo u Kini, isto kako to izgleda? Da li se one razlikuju od naših isto ili onako koncept možda isti? Nisam bila baš po knjižnicama, bila sam po knjižarama, jako lijepim velikim knjižarama, pogotovo u Šangaju, koji su zbilja goleme, to su knjižnice na 6-7 katova, najčešće oni budu i mjesta gdje se može kupiti i pribor za kinesku kaligrafiju, tako da to bude zbilja lijepa mjesta sa tim kistovima, tim tamasinžim, tako da to bude zaista nešto lijepo. Ima ljudi unutra, kupuju, sjede, čitaju, tako da stvarno mislim da su to neka mjesta koja rado posjećuju i mislim da knjige nisu baš još, bez obzira na svu tehnologiju i sve u Kini i na e-čitače i takve knjige se i dalje čini se kako tiskaju i kupuju, ima ih i tako da ima stvarno jako lijepih tih knjižara. Nisam stigla, kažem, do knjižnica, neke sam vidjela izvana, ali nisam stigla unutra zalaziti, ali eto, ima stvarno lijepih mjesta. Jako velikih i lijepih. To za drugi put onda? No, za drugi i treći, svaki. Htio sam baš pitati isto za knjižare, znači da li oni isto dovode, to jest prevode dosta zapadnjačkih autora ili ipak to malo u manjini? Pa ima, ali ima jedan određeni kanon koji možeš vidjeti da se ponavlja po raznim knjižarama, ali zbilja ima zapadnih autora, prevodi se. Da, svih mogućih jezika zapravo, svega sam vidjela. Mislim, ima naravno i knjižara sa stranim knjigama. Mlade generacije uče engleski, tamo stariji baš i ne, ali stariji ne znaju engleski, mladi znaju, tako da ipak ima, pogotovo u Šangaju, stranih škole, stranih knjižara, tako da se to može kupiti. Mislim da se dosta prevodi, čini mi se po što vidim po knjižarama, da oni zbilja prevode strane autori, ima zanimanje za to. Jesu knjige skupe isto tamo onako ili su... Pa nisu, mislim, normalne su neke cijene, mislim, te su naklade naravno nevjerojatne, brojke koje uopće ne možemo zamisliti, ali neke normalne cijene bih rekla, mislim, su preskupe knjige. Super. Pa evo, onda dolazimo lagano do kraja razgovora isto. Zapravo sam te pitao, mislim sve što sam htio. Više manje sad Sam pitao što nisi ti. Da, ono što one cenzure i tako to pa da, u biti, kako oni Kinezi kako funkcioniraju sa cenzurom, recimo isto ja znam rekla si da si bila sa tim pisem dok si došla u Kinu isto, kako je njegovo iskustvo sa tom cenzurom? Cenzure ima, znamo, dakle, nećemo se zavaravati da je nema, ali ona funkcionira prema nekim svojim pravilima, nekim svojim očekivanim zapravo obrascima i onda to autori u neku ruku i znaju koje su neke teme koje se izbjegavaju. Recimo sad u pandemiji se znalo isto tako da se neke stvari jednostavno ne spominju.
Pa onda to autori nekad se i autocenzuriraju, nekad to prolazi zbilja cenzuru, tako da stroj naprosto prođe kroz tekst i pobriše nekakve riječi, pojmove koje su nepočudne. Ima i toga. Ima stvari koje itekako promaknu toj cenzuri, jer ta cenzura je kakva uvijek bude, mislim, ona nije uvijek jako pametna, promišljena, mislim, ona funkcionira po nekim svojim zadatim obrascima, ali nekad joj nešto i promakne. Tako da, nezgodno je, mislim, ima neke stvari koje se tamo ne mogu objaviti, pa se objave recimo u Hong Kongu ili u inozemstvu. Evo, taj konkretni autor, znači Sichuan, on neke svoje pjesme uopće nije objavio u Kini, nego ih je objavljivao u časopisima u Hong Kongu ili recimo kod nas imamo čak prevedene neke njegove pjesme koje su došle do ovlaštenih prevoditelja, a da se tamo uopće nisu objavile. Mislim, on i dalje normalno funkcionira. On je profesor na Tehničkom sveučilištu, normalno funkcionira tamo. Neke stvari jednostavno neće tamo objaviti, što tamošnjim vlastima nije po volji i to je to, mislim. Tako to funkcionira i s tim treba računati. Dobro, a evo sad isto budućnost prevođenja, baš kako smo vidjeli isto umjetnu inteligenciju, ChatGPT i tako to, pa što misliš, kako će to, hoće li moći jedan računalni program jednako dobro prevesti kao i čovjek, kao prevoditelj? Nedavno smo imali, kad je bilo otvaranje izložbe prijevoda, čini se, početkom 6. mjeseca smo imali baš okrugli stol na tu temu. Imamo i nekoliko kolega koji se detaljnije malo bave time, pa nekakav naš zajednički zaključak je da neće zamijeniti prevoditelje, da će dapače možda zauzeti neke funkcije u prevođenju ovog nekakvog šljakerskog rada, ali ovaj umjetnički dio, dakle u višu razinu nekako ne vjerujem da će moći zamijeniti. Imali smo recimo i primjere kako to izgleda kad se da umjetnoj inteligenciji da prevodi poeziju, neke zahtjevnije tekstove, onda to naravno bude urni nekih rješenja. Ali postoji ovaj jedan dio čisto šljakerski gdje umjetna inteligencija može odraditi nešto, mislim, gdje imate neku najosnovniju rečenicu koju ona može odraditi, ali čim dođe do neke malo više razine, onda tu već šteka. Tako da ja mislim da nema straha za prevođenje, to kažu ne samo za književno, nego i za tehničko prevođenje, da će možda ovi nekakvi srednje razina prevoditelja, nespecijaliziranih, ne naročito vještih, da će njih možda zamijeniti, odnosno da će oni biti prisiljeni da se usavršavaju više, ali da nekakve vrhunske prevoditelje i na nekoj višoj razini teško da će da sad stroj moći zamijeniti. Ja mislim da mi trebamo naprosto surađivati s strojem, povjeriti mu one funkcije za koje je on sposoban, ali isto tako moramo paziti, znači da bilo je sadašnjih inicijativa i zajedničkih nekih konvencija da pazimo da strojevi, znači da se strojevima ne da uzimaju dijelove iz prijevoda, da uče od nas, tako, znači da se tu traže i autorsko pravo i tu znači se moramo zaštititi, da strojevima ne daju dijelove iz teksta. Mislim da je to bilo priča o tome, da su uzimali dijelove iz nekih pisaca živućih, da tu treba raditi na tome da se to zaštiti, a dalje mislim da ćemo sad bježati od toga. Trebamo surađivati. Da, iću korak s vremenom isto, jer netko isto od hollywoodskih redatelja isto, ja mislim da je rekao, dok su ga pitali hoće li zamijeniti za scenaristi, tako to je rekao kao neće, jer u biti čovjek stvara, a AI imitira, to je skompilira na temu prošloga, tako da ne može on ništa novo stvoriti na taj način. Da, danas mislim da su potpisali napokon, završio štrajk u Hollywoodu i potpisali su sporazum o odnosu sa umjetnom inteligencijom, jer su bili strahovi da će te nekakve ove koji nisu na A listi glumce zamijeniti umjetna inteligencija, pa su sad napokon postigli nekakav sporazum na koji će način urediti to da se to ne može koristiti. Dakle, tu treba nešto napraviti po tom pitanju, ali bez neke panike prevelike, bez straha. Mislim da za bilo kakva kreativna zanimanja nema toliko straha. Prevođenje je kreativno zanimanje. Apsolutno se slažem. Pa evo još za kraj pitanje, koju knjigu bih htjela prevesti, recimo, sad kažeš da čitaš dosta ovako sa kineskog i sa engleskog, pa ali ima neka onako koje ti baš, koju bih htjela dovesti na naše tržište? Pa u ovom času sad
evo, baš sam, nedavno sam o jednoj razmišljala, pa je onda ispalo da ipak je neko već uzeo, neko već prevodi, tako da često se i to dogodi da imaš nekakve želje, pa onda ispadne da evo neko već je, onda ništa od toga. Ima nekih Kineza koje ćemo vidjeti još šta će biti s tima, šta će biti s njima, hoće li se raditi, neće, naravno uvijek tu treba biti neki interesi izdavački i čitateljski da bi se stvari radile, jel? Tako da ima nekih želja, ima nešto i poezije kineske koju tek treba prevesti, na starije kineske književnosti koju tek treba prevesti, koja se nikad nije prevodila. Tako da, ne znam, ne pada mi sad na pamet neko konkretno ime, ali ima ih u svakom slučaju, da. Baš sam htio sam reći, Ajde se dalje idemo. Sad ćemo ovdje bokska. A da, baš mi isto biti zanimljivo hipotetski, znači kako to kažeš da sa kineskog se baš ne prevode knjige. Pa recimo da li isto postoji recimo neki pisac koji je ekvivalent recimo Dostojevskom, ali koji isto recimo radi nekih razloga nećemo prevesti nikad. Ili barem ne u neko skorije vrijeme. A u stvari, Kinezi nemaju tu tradiciju tako velikih romana. Aha. Što je to. Tako da ima tu poezije, ima i drame nešto, ima svega, ali zapravo baš nešto jako veliko što je ostalo, a da nije ništa prevođeno tog tipa, ne, ima hrpa klasične književnosti, odnosno i filozofije književnosti. Znači, možeš vidjeti po svim mogućim književama izdanja Umijeće ratovanja, to su sve sa engleskog prijevode, to niko se napravi s hrvatskog i ne znam kače. Kolega u Srbiji sad to planira raditi, a u Srbiji imaju puno veće tradicije tehnologije, oni imaju puni studiji, puno više prevoditelja. Baš me zanimalo zašto sad ove neke knjige uopće nema debelih korica za razgled algoritma. Rijetko, to da. Je to znači možda onda. To bilo zadnjih godina bilo s papirom problem. Jer kad sa pandemijom je sve živo kasnilo, kad se nije moglo doći do papira. Pa poskupi papir 30%. Pa. Tako da to je sve 100 problema, jel? I onda nažal ti sad dođeš, evo, predložila sam, sad sam zaboravila reći, predložila sam jednog kineskog autora, Chen Qiufan se zove, on isto na rubu malo nekog disidentstva. I mislim, da, može načelno okej, ali će mi dati para za to, znaš, tako da možeš se na listu želja staviti koliko hoćeš, ali dok se ne dese neke povoljne okolnosti, teško. Da, evo recimo, ovo je jedna krasna knjiga koju sam ja prevela, ne pogostavila, na skovaj to je jedan divan autor, on to bi rekao sad ne zvorač, možda prodam knjiga. Sadilo ove neknjiževne prevode, sam to zvala ružne prijevodi. Pa malo prevela neki stroj za kategorizaciju jaja, a onda usput nešto s knjigama. Da, šta ćeš, mislim, tako, moraš raditi nešto. Nečeg se mora preživjeti. Da, mislim, jako je teško raditi samo nešto što ti je gušno. Ako to uspiješ, onda si stvarno... Mislim, to se čak kod nas nešto i može, čak ima prevoditelja koji barem veći dio prevode samo nešto što im je drago, jer ipak ima nekih grantova od ministarstva, to se čak da. Ali drugdje to čak i nije. Nekim Skandinavijama gdje se velike pare vrte i tamo je tržište. Nećete baš neko pitati šta bi htio raditi. Evo Katarina, hvala ti na razgovoru isto i želim ti puno uspjeha budućeg i da nam prevodiš neke zanimljive isto knjige, pa da imamo priliku više čitati sa kineskog. Hvala tebi. Hvala.